پێت ئەڵێ تۆ ئەبینی شوێنکەوتی دەجال زۆرە ئەمڕۆ خۆمان نەیبینی ئەبینی شوێنکەوتی دەجال زۆرە لە جاهیلەکان لە کافر و مشریکەکان لە دنیا پەرستەکان لە شوێنکەوتەی شەهوەتەکانیان زۆر زۆرە شوێنکەوتەی دەجال ئینسان خەفەتە خوا پێی ناخۆشە واگەر تۆ شوێنکەوتەی ڕەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم ئەم خەفەتە هەرچێتە دڵتەوە هەر پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمێ سەردەمێک دادێ بەسەر ایماندارانە يذوب قلب المؤمن فيه لما يراه من الملاكين ولا يستطيع أن يغيره خەریکە دڵی ئینسانی ایماندار ئەتوێتەوە لەبەر ئەو هەموو خراپی و منکەر و فەحشایی ئەی بینێ و ناتوانێ بیگۆڕێ دەسەڵاتی نییە چەند جار تۆ داوتە بەپاڵ جادەیەکە پڕە لەش فرۆشی خانە و توتە ئاخ دەسەڵاتم هەبێ من نەیەڵ ئەو لە ئیمانەکەتەوە چەند جار لە ناو بنەماڵەکەی خۆتە منکەرێکی دیوە نتوانی و قسەی تیا بکەیت چەندە پێ ناخۆش بۆ ئەمە هەیە بۆ ناتوانم بیگۆڕم ئەوە ئەم سەردەمەیە بەڵێ رسول الله صلى الله عليه وسلم سردمي خويا واب الله جل جلاله فرمى فلعلك باخع نفسك خريك خود بهلاك بي خريك خود بهلاك بي كأم مشركان إيماننا على آثارهم لسر كردار كانيان لسر قفتار كانيان لسر رفتار بيرو باوريان كإيماننا هن شلون حقنا كون بهذا الحديث أسفا باورنا هن بو قرآن بشتيان تيكردوا هوا آرزي خوان بيرو كانوا تخطيط شياطين كانوا دجاجيل كان بيرو كانوا دواي أم حديثنا كون كو حديثة قرآن ومن أصدق من الله حديثا أو قرآن كلامي الله كلا الله راستري وتوا وواستان لكلامي الله هنا أبوي صور كسي بقري يا دواي كلامي خوي كوتو يا دواي كلامي خلقي تركوتو خود يا كسي كيتر تواني وتانا لا الله راسل برين وواستان لوي الله هنا ودواي أو كوتو داخل عمر زورك لخلقي بوشي وكوتو دواي كلامي سركرده كانوا ملا كانوا شيخ كانوا وطواغيت كانوا لي وبرب ودجاجيل كانوا بلعام كانوا وكبلي الله جل جلاله كلامي هر نبوه ياخذ وكبلي كلامي اوان راسل له يا الله جل جلاله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باورنا هنان بقرآن بطاقت يكرد خمي في اخوات كفر كردن بطاقت يكرد خمي في اخوات الله جل جلاله فرمي خريك خود لنا بوبي بوه كارا بلى آياتي زور هاتوك منعي رسول الله كان صلى الله عليه وسلم خفدنا خوال سلوك كافرانا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أو أنا حسرت حلمك يا شل سر إيمان نهناني أو كافرانا عظيم إيمان نهن كاك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أما أنا جماعتي شين سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون طاو إيمان نهن ختم مور دراوة لضليان لجوان لتشاويان مور يعني شي مور ما بس يوان يا مورقاوة بختم لي بدري خو أو مورش بكار بيني وكو معناها رجنجه چونکە ئەوەش لە نامە درێتە لەو نامە نابێ بکرێتەوە بەڵام ختم خۆی لە ئەساسا شوشەیەک ئەوسا شتێکیان تێ کرد تەختەیەکیان پیا کردی تر نە هیچی تێچوو نە هیچی لێ دەرەهاو ئەوە ختم بوو یعنی دڵی ئەمانە نە هیدایەتی تێچێ نە کوفریشی لێ دەرەچێ هیدایەت تێ ناچێ کوفرەکەشی هەر تیامێنێتەوە گوێیان نە حەقی پیاچێ نە کوفریشی لێ دەرەچێ هەر بەتاڵەکەی تیامێنێتەوە حق ناچێت چاویشیان بە هەمان شێوە حق نابینێ پەردەی بە پێشە هاتووە بۆیە هەر لە گومڕاییە مێنەوە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە بە تەمای هیدایەتیان مە بەکاکەتەوە بۆیە فەرمێ تۆ خۆت لە ناومە بە حەسرەت هەڵکێشان بۆ کوفری ئەوانە وەلایەتێکی ترا فەرمێ فەلا تەأس على القوم الكافرين هەنەوە بێزار مەبە بەهۆی کوفری کافرەکانەوە واوەنە خەفەتیان بۆ مەخۆ کە ئیمان ناهێنن و ئەوەنە خەمی قیامەتیشان مەخۆ کە سزا نەخۆن با سزا بخۆن تەواو خۆیان ئەو ڕێگایان هەڵبژاردووە